नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते श्रीपति देवी भुक्तिमुक्तिमाने मंत्रमुदे सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते आंतरे देवी अतिशक्तिमय श्री योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्ते स्थूल सूक्ष्म महारुद्रम महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन स्थिति देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्ते श्वेतांबरधरे देवी नालालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं य पठे भक्तिमानः सरस्वतीमान्नोति राज्यं पापनोति सर्वदा एककाल पठे नित्यं महापापविनाशनं त्रिकालं पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं त्रिकालं पठे नित्यं धनान्यसमर्पितं महालक्ष्मी भवन् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभः इति महालक्ष्मी अष्टोत्तरं स्तोत्रं श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं देव्यो वाचः देवदेव महादेव त्रिकालमहेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तर शतम लक्ष्मी श्रुतिमिच्छामि तत्त्वतः ईश्वरो वाचः देवी साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वसर्वैकपुण्यं सर्वपापनाशं सर्वदारिद्र्यं मुक्तिदं राजकरं दिव्यं गोत्रं बलं दुर्लभं स्वदेवानां तुष्टहस्तिकानां पदान्यम्बरान्तानां निधननितायकं समस्तदेव संसेव्यम् अणिमाश्च सिद्धिं किमेकत्रवो नेत्रेण तद्विरतेन समाहितमासुम अश्वतसमे महालक्ष्मी दितः क्लीं बीजापदयुक्तं भक्तिसुभुवनेश्वरी अग्ने शङ्करेण सत्यादि प्रत्या ध्यानम् वन्दे पद्मकरं प्रसन्नवदनं सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदं मणिनयनानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदं हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितं पाशिसंगसंकृति निधियुक्तं सदा शक्तिभिः सरिजने सरजोदास्ते धरधरं कुशलमण्डलावेशुभे भवति हरवे मनोदे त्रिभुवनपति परिसिद्धं हरि ओमहं प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिसुरभि नमामि परमात्मिकं वाचं पद्मनयं पद्मं श्रुति स्वाहा सदा सुदं धन्यं हिरण्यमसि नित्यपुष्टं विभावरीं अदितिं तदितिमिदिता वसुधा वसुधान्यं नमं कमलाकान्तं क्षमत्रिवसुमं अनुग्रहप्रामृन्दिं अनुगारिवलमं अश्वगमितं दिता लोकशोकविनाशिनं नमामि धर्मनिलयं करुणालोकमतं परमजं परमस्तां पदाशिवं पद्मं पद्ममुखी पद्माभ्यवरं पद्मालाधरति पद्मी पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धं सुप्रसन्नानां प्रसादभिमुखीं प्रणाम नमामि चन्द्रवनं चतुर्भुवनं चन्द्रवनं इन्द्रियाणीलसाम् आह्लादिनीं पुष्टिं शिवां शिवकर्षि विमल विश्वजनि तुष्टितादिनी पितृपुत्रिणी शान्ता शुक्लमालय वराश्रियं भास्करी विमल वराश्रिणी वसुन्धरा मदरङ्गाहरिणी हेमालिनी धन्यने श्री सन्देह समय शुभप्रं निवेशनन्दापर श्रीमसुदं शुभहिरण्यप्रकारा समर्दनं नमामि मङ्गलादेवी विष्णुदेवीं नमामि मङ्गलादेवी विष्णुभक्तस्तरदेवीं विष्णुपत्नी नमः प्रसन्नाक्षी नारायण समाज तारिरं देवी स्वप्रभवन नवदुर्गा महाकाली ब्रह्मा विष्णु त्रिकालयं समन्वयं अस्मि श्रीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूत समस्तदेववन्तां लोकैकदीपङ्कुरं श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध ब्रह्मन्दगन्धाधरं तं त्रैलोक्यपुतिं सस्यं वन्दे मुकुन्दप्रियम् माता नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुरे कमलवासिनी विश्वमाता क्षीरोदधे कमलकोमलगर्भगर्भे लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतं शरण्यम् इति श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् अथ श्रीनारायण कवचं राजुवाच या गुप्तसहस्राक्ष सभायन् रिपुसैनिकन् क्रीडन्निव विनिजित्यं त्रैलोक्या बुभुजे श्रियं भवन्तमख्यायि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा येन शत्रुन् येन गुप्तो जगन्मृदे श्रीशुकोवाच प्रीतपुरुषाक्षु महेन्द्रायानुपृच्छति नारायणाम्यं परमाहं तदैहैकमना शृणु श्रीविश्वरूपोवाच
धौताङ्घ्रिपाणिराचम्यं सपवित्रम् उदन्मुख कृतस्वङ्गकरण्यासु मन्त्राभ्यं वाकय शुचिः नारायणं मयं वर्मं सन्देदय भय आगतिः पादयो जानुरेरुवैरुदयोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वादोकारादीनि विनिश्चित ॐ नमो नारायणाय तिहिन्विरयाय मथाभिवां करण्यसन्तत कुर्यात् द्वादरच्चं साक्षरविद्यं प्रणवादि एकारान्तं मङ्गुलेषुपुरसु निषेधेयम् उकारं विकारामनुवर्धनि सर्कारान्तु भुवनमध्ये णकारं शिखयति चेद्विकारं नेत्रयोजुन्यानकारं सर्वसन्धिषु मकारमन्त्रमुद्दिश्यं मन्त्रमुदी भवेद्बुधं सविसर्गफलं तत् सर्वदिक्षुं विनिर्देशम् ॐ विष्णवे नमैतिः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं सदशक्तियुक्तं विद्यातीतमूर्तिः इमां मन्त्रमुदारयेत् ॐ हरिर्विद्धं यान्मम सर्वरक्षं सङ्ग्रीपद्मपदगरेन्द्रपिष्टं दरारिचर्माश्चिगदेषु चापं पासादनानोऽनुगुरुष्टबाहुं जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिः यादुगणेभ्यो वर्णस्य पासात् तलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमं हेतुवतु विश्वरूपहं दुर्गी तवयादिमुखादिषु प्रभु पायनिसिंहो सुरयुतवारी विमोचतो यस्य महाटाक्षदिषु विनिर्दिश्यं पत्सगर्भ रक्षतसो वाग्ध्वनि यज्ञकल्पहं सुदष्टयोनिधिधरो वरारामोदिकृतो विदव्यतविप्रासो सलक्ष्मणो व्याद भरताग्रयस्मान् मामुक्तधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणं पातु नस्य हातात् तदत्तयोगार्थं योगनाथं पायद्गुणेशं कपिलकर्म वन्दं सनत्कुमारोऽवतु कामवेदेवातं हयर्षिमहां देवहिरानाथ देवशिवर्यं पुरुषनान्तरान्तरात् कुर्मो हरिर्महानिरयादशेषात् धन्वन्तरिः भवान् पास्तुपथ्यात् गन्धद्वयं भयादृषभो निजात्मं यज्ञश्च लोकादवदान्तदान्तात् विवरुगणात् क्रोधवसादृहिद्रम् उपायनो भवान् प्रमोदात् वदस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किकले कालमलात् पातु धर्मावनायोरुकृतावतारा मम केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द असङ्गमात् वेणुं नारायण प्रात उदात्त शक्ति मदिन्दिनी विष्णुरेन्द्रपाणि दिव्यो प्राणेन् मधुहे ग्रहधन्वहां स्वयं त्रिधामावतु माधवं तु सूर्षिकेश उतार्धरात्रिः निशीथम् एकोवतु पद्मनाभं श्रीवत्सधामावरात्रैशं प्रयुक्तैषु शीतरोदनादनं दामोदरो व्यादं सन्ध्यं प्रभाते विश्वस्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्तालनलतिमन्येमीं भ्रमन् समान्ताद् भवत्प्रयुक्तं दग्ध्यशिरेष्यमाशु कक्षं यथावात सकोतास गदे शनिस्वीर्षनविस्फुलिङ्गे निस्फिण्डजितप्रियासि कुष्माण्डवैनाय एकयच्छरक्षु भूतग्रहात् चूर्णयन् चूर्णयारिन् त्वं यातुधान् प्रथमप्रेतमात्री पिता स विप्रः ग्रहो रदिष्णु त्रिवेन्द्रविद्याभयं कृष्णपुरीतं हिमस्य नो रोहितयानि कम्पयन् तं तिङ्मथाराशिवारिसैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चतुर्थी चर्मातन्त्र साधयं दिशामघो नाम हर पापचोक्षाम् इन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो हिन्देव त्वं सरिस्त्रिभ्यो दृष्टिभ्यं भूतेभ्यो हि विवेवः सर्वैतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनः प्रयन्तु संशयं सद्दु येन श्रेयप्रतीपका गुरो भवान् तत्रो भय छन्दुमय प्रभुं रक्षतु शेषं कृच्छेभ्यो विश्वसेन सुनामवि सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपायान युधानिनहं बुद्धिन्द्रियमा प्राणं पादुपाशभूषणं यथाहि भवान्नेवं त्वं सतसच्चेदहं सत्येनानेन सर्वे यान्तु समुपद्रवा यथैक्यम्यनुभवानां विकल्परहितश्रीं भूषयाय नायुधलिङ्ग्याख्यं दत्ते शक्तिचोम्यायां तेनैव सुप्तमानेनं सर्वज्ञो भवान् हरिं पातु सर्वेश्वरे पुयेनं सदा सर्वतः सर्वदा विदिक्षुदिक्षुरुमवदस्तमन्तात् अन्तर्बहिर्भवान् नरसिंहं प्रहायन् लोकभयस्वेन सुतेजसा समस्ततेजः भगवन्निख्यानं वर्मनारायणात्मकं द्विजसा एनं दंशितो सुरयुतवान् गीतद्वारा यमाणास्तु यम्यं पश्यन्ति पदा वा संशे सद्यं स्वस्वासतात् स विमुच्यते न क्वचित् स्वयं तस्यं विद्यां धारयित भवेत् नरदिषु ग्रहादिभ्यो व्यादादिभ्यश्च कहिचिदम् इमं विद्यां पुरां कचित् कौशको धारेण द्विजं युगधारेण सङ्गं जसो समरुदन् तस्य परिविमानेनं गन्धर्वापरिकतः यदैतित्रिवितो यत्र द्विक्षे गणनपस सत्यं सवमानो अवाकाश्यं सवालिखिलेनात् अस्तिन्यादायुस्मित प्राच्यपर्षि सत्यं सत्तन्नाधाम समन्गतः श्रीशुकुवाच यैरं शृणुत्काले यथायत्सादिशं तं न सन्ति व्रतानि मृते सर्वदा गतं विद्यामधिगतो विश्वरूपः तं
क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी पूजी विनित्यं मृदेश्वरन् इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंससंहितायां षष्ठमोऽध्याय अष्टमोऽध्याय अन्तर्गत नारायणकवच सम्पूर्णम् एतच्छिरपदष्टं मातायनं तत्सर्वस्मृतं देवं नारायणमस्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण